Meya Chance Kahindo ekikonji ky'ekibiina ekya FDC naija kutunga okuhakanisibwa omukanso hamwe n'obwebembezi bwa district ya Kasese ahabw'okuba byijwiremu ab'ekibiina kya NRM. Nobarabi hariho omutaano ahabwa ebibiina by'obutegeki okurahira kwa Kahindo n'okukworeka ebigendererwa bya district obwe bengi barinzire okwija kureeba oku arikwija kutaho orutindo omukora emirimo y'ekibiina kye hamwe n'emirimo ey'ebyobwebembezi. Kahindo Chance Sirebua swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the function of the Mayor of Kasese Municipal Council and shall uphold, preserve, protect and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people in this Municipal Council. So help me God. Meya Chance Kahindo ekyabandize kukora n'okutoora nabo abarukwija kumuhweraho okukora nawe omuri abo harimu omuhwezi we Deputy Mayor Honorable Mupango Robinson, omuhandiki ow'ebyobushubuzi n'ebyenguuto Honorable Jole Bira, omuhandiki ow'ebya social services Honorable John Sirwai hamwe n'omuhandiki ow'ebyesente Honorable Bwambare Jodra. So Speaker and honorable members, I move the motion seeking council to nominate the existing committee members that will help me in delivery of service to the urban council. The mandate to do these members, to nominate the members of the committee, is in the Local Governments Act, Cap 138, Section 16, and hereby allow me to nominate the following names. I know it's a hard time, Mr. Speaker. Nominating only 4 members from 37. Omukoro ogwo gubeiremu okuritana kw'amaani aha ntebe y'obwa speaker ahibwa mbale habati asinjire n'obururu 20 arikusinga okasha swaibu ahire y'obururu 17. Omukugamba kwe arikwikiriza obujunaanizibwa bwa muhebwa speaker bwambale yaraganisa okugumyaho omutindo gwa higuru n'ekitiinisa omukanso ogu yaraburabo abarukozesa kubi ofisi arikurahira kurwanisa obushomakuzi n'oburubwenguzi hamwe n'okukyamya empiha ez'omuhi w'omushoro. And I will make sure that this municipality works in a corrupt-free society, so that we give services to our people in this municipality. Abaturani bagira ngu ebyobwebembezi bihikira aha rurengo rwa higuru na mnonga okuhwerwaho omu by'obushubuzi. Ekindi nibashaba ngu habeho okugarura busya n'okudabiriza emikura y'amaizi hamwe n'emifurege okwera okumaraho ekizibu eky'omwegemure ogurikuteganisa eby'entambura n'ebyobushubuzi na n'okukokoosa eby'emishuburo y'abantu. Kabwanika ni Kyaminyoku, Kyalimu, Kamaiba, Kyano eyo eyasenda y'abaana bifa abana basatu mu banasenderamo eyo tukasaba Kasese Municipal Council mwailayininge ne Kasese District ne Ministry erangiri in these 5 years mukatukolera omukuru oyo erangiri mutyakuwana satasa senda y'abandu when almost the community near it yabirikoleshayi mwa dumping site nenguto mu Nyakasanga 3 ezi yaraganisize kukora kuteka mukolas onka ekashigete zitire nati zichalo so nyona nisaba mukanso ejeje etandikane nezenguto ziteka mukolas. Mukuru w'entebe ya katana bwa district ya Kasese Muhindi Elfazi Bukombi abeireho aha mukoro ogu barukurahiza obwebembezi obusya obwa municipality araganise ko harikuza kubaho enkoregana nungi ahagati y'obwebembezi bwa district yayereka ngu enkurakurana ya Kasese municipality neretwaho okwatanisa omukora okwabebembezi bona batari kurebera habina byabo ebi by'obutegeki. Enjenga mwende twabera lava now that the manifesto yet to implement Gania NRM and we are serving under the leadership of NRM, whether uli nupu uli FDC ulichi kichirira yetu kolere hauma bukebwa kuba kutwanga implementing ya programs ya government kaiba nganze nsime ya chas ali government program akaya muhimu akutsiru, so he has no problem. All we need is just to move on. Obwe bakansara ashatu na mushanju barukutwara entebe zabo habeireho okwishikibwa okwatanisa okurugomba ibina byabo ebi by'obutegeki okukora aha bintu ebirikushasha abanyakasese ebirikurebwa n'amaisho gasha kwa Mate Isaac ahabwa Tayari West.